Riu hatire nganja aciari matibatie kugia na wagagu o wothe hari mutaratara mweru wa CBC amu arutani 90,000 nimarikitie kwamukira mathomo meru ma kirathi kia grade 5 niguo gutigirira mutaratara uyu ni wathie na mbere toria ubangitwo. Calender ya mathomo ya mwaka uyu niikunderetio na arutwo megukorwo magithoma kwa ihinda ritanyihiire mieri mugwanja mugaru na hau kabere na kibarua kinene kiria gitigiirwo arutani ni gutigirira syllabus ni yatirihwo gatagati-ini ka ihinda riu. That the National Treasury has allocated 1 billion shillings for further CBC training to ensure a smooth implementation of the curriculum. Kuwa mavuku mwana kinyaka ina mangongo ndarahota gukua bagi tondu ena exercise ena textbooks ena do ena bairo ena marura ena mapensu mwana kainama na niguo gutigirira arutwo ni agitire kumana na COVID-19 arutani matanyihiire 89,000 gukinyeria riu ni mahetwo njanjo cieri cia murimu wa COVID-19 giki ari gicunje kia 27 hari 100 ona gutuika namba ino iri thi makiria amu matanya ma ministry mari maheane njanjo kuri arutani 330 mbere ya mathomo macokereirie. Out of the 158, those who have taken their second dose are 56%, which to me is not bad because we expect to be at 60% now. This is not absolutely bad, but we want everybody who got the first dose to get their second dose. Njanjo milioni 1.7 muthemba wa Pfizer na ingi milioni 13 muthemba wa Johnson & Johnson ni itanyitwo kuingira guku bururi-ini kwa ihinda ria ciumia 3 ciukite. Arutani aria matamukirite njanjo makiurio kuoya mweke ucio na kwiyumiria ceceni-ini iria ciagiriire na kwamukira. We have so far lost 73 teachers to the virus since it was first reported in the country. Maya mokite oriri nduka nyingi cia wendia wa mabuku mihari na muhatikano munene wa aciari wiyumiritie makigeria guthara ndagika cia muthia na mateta mao ni ati matinaheo ihinda riganu ria gucokaniriria mbeca cia kugura mabuku na ningi magakaya thogora wa iguru wa mabuku maria marendekana ma mutaratara mweru wa CBC. Nataka vitabu 10 exercise books na bado textbooks, calculator, hizo vitu zote. Yeah. Ni ziko mrefu sana na siwezi. Na sasa angalau nienda kuangalia upande wa uniform pia, nikipata line pia zikiwa mrefu, I'll just postpone. Nitanunua siku nyingine. Ndege mavuku makaheo kahinda kanene, tuhote tutaciari tuhote kuona mbeca njega cia kugura mavuku na mathaa ma kugura mavuku. Ni tondu kuma rucine kinya ndagika ino andu no mabangite raini. Thukuru irakorirwo ikihingwo kwa ihinda ria kiumia kimwe na tamu ya mbere ya mwaka uyu irigirirwo kurikirira tariki 1 mweri wa 10. Duka-ini nyingi cia mabuku udumwe na uniform mihari nota ino mutugo wa Akenya wa kuhanyukaga ndagika ya mwisho ukioneka kwaga guthira na ihenya. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nairobi, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.